طلوع خورشید در فضای آسوده دیار از پشت کوههای سر بر فلک کشیده با نسیم زیبای صبحگاهی در جلوه برگ‌های درختان سفیددار قامت بلند عجب زیبا و مفتون کننده است. ناحیه شمس‌الدین شاهین. ناحیه شمس‌الدین شاهین در قسم جنوب و شرقی جمهوری تاجیکستان جایگیر می باشد. مرکز ناحیه در بلندی 2000 متر از سطح بحر جای گرفته است. بلندی قطارکوه‌های ناحیه به 2500-3000 متر می رسد. مساحت ناحیه 228.4 کیلومتر مربع را تشکیل داده در شرق با افغانستان، در شرق و شمال با ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه مؤمن آباد، از غرب با شهر کولاب و از جنوب با ناحیه میر سید علی همدانی همسرحد می باشد. از مرکز ناحیه تا شهر کولاب 32 کیلومتر، تا مرکز ولایت ختلان شهر باختر 197 کیلومتر و تا شهر دوشنبه 237 کیلومتر راه اتومبیلی طول می کشد. سرزمین کنونی ناحیه شمس‌الدین شاهین در سده‌های میانه بخشی از سرزمین تاریخی خوتلان بود و تا زمان شوروی تیرای یا تیرای زمین نامیده میشد. برخی پژوهشگران معنی این نام را سرزمین بادخیز و شمالی دانستند. در سرچشمه‌های تاریخی این موضعی که ما شما ایستاده ایم همین دشت را با نام تیرای میشناختند. در سرچشمه‌های تاریخی تیرای به معنای دشتی که غله خوب میروید، جو میگه که مزارع خوب میروید، چروای خوب میروید و زمینش بسیار حاصلخیز است. اگر دورتر بریم، وقتی که ما تعلیم میگرفتیم، یک استاد داشتیم، یک دکتر سید رحیم میگو که تیرای به معنای دشت گلپوش است و از همین مکانی که امروز ما شما ایستادیم، اگر تا حضرت امام عسکر ها تیپایی که میتواند که اگر من دشت حرکت کنی، در حقیقت 3 جای است که همین 3 خرمنی است که 3 رنگ گل میروید. گل سیاه‌گوش میروید، گل زردک میروید، گل باران میگن میروید. اما اکادمیک یوسف شاه یعقوب تیرای به معنای دشت دامنه کوه میداند. در تاریخ، در کتاب فرهنگ زبان تاجیکی در قیاس اللغات به معنای دشتی که آنجا غله خوب میخورید و شاروای خوب میخیزد تشریح شده است. گمان میکنم که گذشتگان ما خیلی مردمی با فرهنگ و با معرفت بودن. هر نامی که میگذاشتن از همون مکان و موضع سرمنشأ میگرفته است. در گذشته های دور خیلی در سرزمین بخارای شرقی داخل میشد. بعد انقلاب اکتبر اینجا سال 1933 ناحیه تأسیس داده میشد در همین مرکز و مرکز در سالهای اولی تأسیس دادنش پایانتر میریم دهه خواجه غلطان است. در خلاصه بعد سال 1933 ناحیه تأسیس یافت. این مرکز با نام شوراباد نام گرفت. ولی بسیاری ها شوراباد، بعضی ها در چی خوندم، در گزیتم خوندیم، در اون تلویزیون تماشا کردیم، به یک بودم میگه که این از بس که شمال دارد، همین شمال همه را میشورد، به همین نام شوراباد شده است.
гумон мекунам ки ҳамин як гапҳои аввомона аст, як гапе аст ки ба ягон таҳриқ ҳақиқат надорад. ин шӯро обод ба маъное ки шӯро, яъне ҳукумати шӯравӣ ва то соли 16 ин ном гирифт, номи шӯрообод. баъд имрӯз мо номи яке аз шахсиятҳои варзида ки шоирони бароманд номи Шамсиддини Шоҳина гирифт ки гумон мекунам номгузорӣ кардани Шамсиддини Шоҳин барои ноҳияи мо як фоли нек аст, барои ободиву шукофоӣ хизмати босазо хоҳад кард. дар замони соҳиби истиқлоли кишвар дар партави сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун дигар шаҳру навоҳии кишвар, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин низ симои худро дигар карда, сол то сол дастовардҳои гуногун дар самтҳои мухталифи ноҳия ба миён меояд. шоҳроҳи байналмилалии Душанбеи Кӯлоб Хорухқулма ки аз маркази ноҳияи Шамсиддин Шоҳин мегузарад, баъд аз ба истифода додан дар ин қитъа рафтуои сокинону меҳмонони ноҳияро даҳчанд осон кард. шумо ки зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҳастед, дар замони соҳиби истиқлолии кишвар симои ин ноҳияро чӣ гуна мебинед? Дастовардҳои имрӯз чӣ гунанд дар ноҳия? як деҳи кӯчак буд. як деҳи буд ки на як роҳи сангфарш дошт, на як иморати маъмурӣ дошт, на як касархона дошт, ҳатто мактаб надошт. ҳамин маркази ноҳия мо дар ҳамон қисмҳои бошгоҳҳои қисмҳои ҳарбие ки буданд дар ҳамонҷо таълими мактаби инора гирифтаем, ҳам поёнтар ҳам болотар, ҳамаш инҷо қисмҳои низомӣ буданд. мо дар ҳамонҷо мактаби инора тамом кардем. мактаб шуда вақте ки инора инҷо кӯчондан ба ноҳияи ҳамадонӣ пештар Москав буд бурдан, мо ҳамҷо таълими тарбия гирифтем. акун вақте ки ҳамин ноҳия шуд, ин мардум беҳад бурд кард. якмуш ҳамин бурдаи мо замон аст ки ҳамин шоърое ки ҷумҳурии моро ба хориҷ мепайвандад, ба чӣ мепандад, ин тараф ба Афғонистон мепандад, бо тамоми ҳастияш ҳамин шоъро имконият дод ки ноҳияи Шамсиддини Шоҳин обод шавад. бо тамоми ҳастияш нумӯ кард, пеш рафт, инкишоф ёфт. дар паҳлӯи мо боғи парчаму боғи нишони давлатӣ. ин нишон аз ғурури миллӣ, ифтихори миллӣ, худшиносии миллӣ, ҳувияти миллӣ дарак медиҳад. ҳамаи ҳаминҳо моро таҳрик мекунад, моро вазифадор мекунад ки бояд мо дар зери сиёсати ободкорона, зери сиёсати хирадмандона, зери сиёсати фарҳангпарваронаи роҳбари олии кишвар боз ҳам муттаҳид, боз ҳам зиштар беҳтар кор кунем, фаъолият кунем, барои беҳтаршавии шароити зисти зиндагимон заҳмат бикашем, обод кунем, бунёд кунем. дар давраи шӯравӣ ҳамин қадар мамлакати пуриқтидор буд, роҳ надоштем. аз шаҳри Кӯлоб меомадем, 3 соат 4 соат дар мошинҳои ҳамин боркаш меомадем, ба ин ҷо мерасидем, сари тан ҳама пури хок. ман дар давраи ҷомадиҷӯя мегӯям, мо ҳамин ҷо донишҷӯ будем, 30-40 нафар донишҷӯ дар таътили зимистона меомадем, ба чорчишмо меганем, мехамид чагаму мехамидем, мерафтем ба шаҳри Кӯлоба пиёда, на ба техника. зимистон худаш қаротун, шамоли тун мевазад, пиёда мерафтем ва хушбахтона гуфтам имрӯз бин роҳи када аз Кӯлоб то ҳамин ҷо Помир меравад. ҳамин роҳе аст ки оина, чӣ хеле ки гуфтам, мисли кафи даст тахта ҳамвор аст, не ки кафи дасти ман пастубаландӣ бисёртар дорад. ҳамин хел тахта ҳамвор аст. ин қадар имконият, ин қадар барои марди мо хизмати босазо кардан роҳбари олии кишвар. ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ
дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин сохтмону таҷдиди 216 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз 80 адади он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта дар 78 иншоот корҳои сохтмонӣ ҷараён доранд. инчунин дар иншооти боқимонда корҳои лоиҳакашӣ идома дошта масъулин кӯшиш мекунанд то иншооти ба нақша гирифташударо дар муҳлати пешбинишуда сохта мавриди истифода қарор диҳанд. аз иншооти ба нақша гирифташуда 17 иншоот ба соҳаи маориф, 10 иншоот ба соҳаи тандурустӣ, 3 иншоот ба соҳаи фарҳанг, 19 иншоот ба соҳаи варзиш ва боқимонда ба дигар самтҳо рост меояд. ҳоло дар маркази ноҳия сохтмони бинои маркази ҷавонон иборат аз 2 ошиёна, 8 ҳуҷраи корӣ, варзишгоҳи марказӣ барои 6000 ҷойи нишаст, бинои шуъбаи маорифи ноҳия, сохтмони бинои беморхонаи хизматрасониҳои маҷмӯии модару кӯдак ва иншооти дигар дар самтҳои мухталиф ҷараён дорад. бояд қайд намуд ки дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 60 муассисаи таълимӣ, аз ин 8 муассисаи ибтидоӣ, 8 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 44 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 1 мактаб-интернат барои кӯдакони ятим, 1 кӯдакистон, маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо фаъолият менамояд. дар ноябр бо дастгирии асосгори усули ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат сохтмони муассисаҳои нав сохта ба истифода дода шуда истанд ки айни замон дар назди 10 муассисаи таълимӣ синфхонаҳои иловагӣ ба миқдори 63 адад сохта то оғози соли нави таҳсил ба истифода дода мешаванд ки дар ҷамоати деҳоти шуробод муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 10 бинои дувошиёна барои 240 нафар, дар ҷамоати деҳоти Чагам бинои дувошиёна барои 300 нафар сохта ба истифода дода шуда истодаанд. дар ноҳия 11346 нафар хонандагон ба таълим фаро гирифта шуданд ки аз ин теъдод 5615 нафари онҳоро духтарон ташкил медиҳад. ба 11346 нафар хонанда 1172 нафар омӯзгорон таълим медиҳанд. аз ин шумора 503 нафарашонро занон ташкил медиҳанд. чӣ тавре ки маълум аст, бо дастгирии асосгори усули ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ роҳандозӣ карда шудаанд ки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар озмунҳо иштироки фаъолона намуда хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 22 ҷамоати деҳоти Сари Чашма Паншери Давлаталӣ дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок карда дар сатҳи ҷумҳуриявӣ бошад сазовори ҷои дуюм гаштанд аз эҷодиёти назм. барои омода намудани муассисаҳои таълимӣ ба соли нави хониш аллакай корҳои асосӣ дар дохили муассисаҳо пурра анҷом ёфта рангубори намои берунаи муассисаҳои таълимӣ ҷараён дорад. ҳама муассисаҳои таълимӣ қисмати дохилии муассисаҳо ба пуррагӣ таъмир карда шуданд ва он маблағҳое ки аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҷудо карда шудааст ба пуррагӣ ба дастраси муассисаҳои таълимӣ гашта таъмир дар қисмати берунии муассисаҳои таълимӣ идома дорад ки мо бо боварӣ комил гуфта метавонем ки то оғози соли нави таҳсил ба пуррагӣ ҳама муассисаҳои таълимӣ аз таъмир бароварда шуда барои соли нави таҳсили 2024-25 ба пуррагӣ тайёр карда мешаванд. барои зимистонгузаронӣ ки ноҳияи Шамсиддин Шоҳин яке аз ноҳияҳои баландкӯ аст, фасли зимистон сард ва хеле хунук аст. дар ин бобат ҳам ҳама муассисаҳои таълимӣ дар ҳолати омодабош қарор доранд. маорифчиёни ноҳияи Шамсиддин Шоҳин
ҳама он дастуру супоришҳое ки аз тарафи асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат мешаванд ва аз тарафи худи вазорати маориф мешаванд сармашқи кори худ намуда барои баланд бардоштани сатҳи сифати дониши хонандагон кӯшиш ба харҷ медиҳем. дар ҳудуди ноҳия то имрӯз ҳамагӣ як кӯдакистон мавҷуд буда, он ҳам дар бинои номувофиқ фаъолият мекунад, зеро ҳуҷраҳои барҳавои машғулияту бозиҳоро барои кӯдакон доро намебошад. новобаста аз ин дар муассисаи томактабии рақами 1 зиёда аз 40 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда, ба онҳо 2 нафар мураббӣ ва 3 нафар омӯзгорони забонҳои хориҷӣ таълим медиҳанд. ба гуфтаи масъулин бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмони бинои муассисаи томактабии замонавӣ дар ҷамоати деҳоти шӯрообод ба нақша гирифта шудааст. албатта бо сохта шудани муассисаҳои нави томактабӣ шароити мусоид барои таълиму тарбияи кӯдакон дар ноҳия фароҳам мегардад. فرزندی بهارانی گلفشا نمنه جا پیوندی نیالانی گلیستا نمنه پشتای پسته جان از کوی بلندی تاجیکستان نمنه бо мақсади баланд бардоштани рӯҳияи мардум дар сатҳи баланд гузарониндани чорабиниҳои фарҳангию сиёсӣ, маърифатию эҷодӣ, тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 32 муассисаи фарҳангӣ фаъолият мекунад. бинои қасри фарҳанги ноҳия соли 2017 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифта, дорои муосиртарин шароит барои гузарониндани чорабиниҳо ва кору фаъолияти фарҳангчиёни ноҳия мебошад.
بچینم جوره دشتی جون جاگی زیره بیا بچینم جوره در آشی پلا زیره پرتایی مزگیره در آشی پلا زیره پرتایی مزگیره دشتی جون جاگی زیره در باقی تا دلانه کم که دیگر بگانه در باقی تا دلانه کم که دیگر بگانه از زمی تا نازنین آخیر شدم دیوانه از زمی تا نازنین آخیر شدم دیوانه دشتی جون جاگی زیره بیا بچینم جوره دشتی جون جاگی زیره بیا بچینم جوره در آشی پلا زیره پرتایی مزگیره در آشی پلا زیره پرتایی مزگیره دشتی کلول میدان یار دادا میروه دشتی کلول میدان یار دادا میروه خوره با پایش خلق خون چکیده میروه خوره با پایش خلق خون چکیده میروه دشتی جون جاگی زیره بیا بچینم جوره دشتی جون جاگی زیره بیا بچینم جوره در آشی پلا زیره پرتایی مزگیره در آشی پلا زیره پرتایی مزگیره دشتی جون جاگی زیره ناحیه شمس‌الدین شاهین زادگاه یک قطار زیایان، اهل فرهنگ و هنر، دیار فلک و فلکسریان نامدار چون آدینه هاشم، دولتمندخال، گلچهره صادق و دیگران می باشد. در ناحیه مکتب بچگانه صنعت فعالیت می کند که در تربیه نسل صنعت دوست دیار سهم نظررس دارد. تاجیکستان دولتی آبادی من تاجیکستان دولتی آزادی منه تاجیکستان جنتی روی زمین تاجیکستان رو در بنیادی من تاجیکستان دولتی آبادی من آزادی من هی
تاجیکستان. کس را به زیارتش بخواند، کس را به زیارتش بخواند، از کشوری دور تاجیکستان، از کشوری دور تاجیکستان. از بری تو مداری من نیست، صبری من و هم قراری من نیست. دور از بری تو مداری من نیست، صبری من و هم قراری من نیست. به شعله سنگی کو سارد، به شعله سنگی کو سارد، در دیده دل شراری من نیست. پیرانی تزور تاجیکستان، ای عالمی نور تاجیکستان، پیرانی تزور تاجیکستان. خیزر بیا بهشت اینجاست، آینده ای سرنوشت اینجاست. ای خیزر بیا بهشت اینجاست، آینده ای سرنوشت اینجاست. با امر خدا زی تخمی بدن، با امر خدا زی تخمی بدن، فرده کی فسانه کشت اینجاست. تاجیکستان، پیرانی تزور تاجیکستان، ای عالمی نور تاجیکستان، پیرانی تزور تاجیکستان. ҳоло дар ноҳия як китобхонаи марказӣ ва 17 китобхонаҳои деҳотӣ фаъолият мекунанд. дар 6 моҳи соли 2024 ба китобхонаи марказии ноҳия 1746 нусха китоб ворид гардидааст. китобхонаи мазкур дар бинои мактаби бачагонаи санъат ҷойгир шудааст. зулайхои наврӯз яке аз наврасоне мебошад ки пайваста ба ин китобхона меояд ва ба озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст омодагӣ мегирад. ӯ имсол аллакай даврҳои мактабиву ноҳиявиро гузашта ба даври вилоятии озмун роҳхат гирифтааст. اشتراکچی آزمونی فروغ سودانای کتاب است و اعضای فعالی کتابخانه مرکزی ناحیه شمس‌الدین شاهین هستم. من طولی 2 سال می‌شود که به این کتابخانه آمده کتاب‌ها گرفته مطالعه می‌نمایم. در این کتابخانه همه کتاب‌ها به ما دسترس می‌باشد و ما خوانندگان از این کتابخانه کتاب گرفته در آزمون‌های سطح جمهوری جای‌های نمایان را اشغال می‌نماییم. ноҳияи шамсиддин шоҳин яке аз ноҳияҳои дорои таърихи кӯҳан ва мавзеъҳои тамошобобу диданӣ мебошад.
چون از حدود ناحیه شاهرای بین المللی می گذرد، سیاحان نیز بیشتر تشریف می آورند. ولی تا حال در ناحیه آثارخانه برای شناخت تاریخ و فرهنگ، عرف و عادت، عنعنه‌های مردمی، شخصیت‌های تاریخی دیار موجود نیست. ما نمونه زیبای نگاره‌های تاریخی را که از حدود ناحیه بازیافت شدند در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه مشاهده کردیم. خوب میشد اگر در ناحیه آثارخانه بنیاد می‌گردید تا مهمانان و سیاحان با تماشای آثارخانه از مرحله‌های گوناگون تاریخی این دیار و زندگی‌نامه شخصیت‌های بزرگ شناس می‌شدند. شغل اساسی ساکنان ناحیه شمس‌الدین شاهین کشاورزی از جمله باغداری می باشد. مخصوصاً این ناحیه با سیب‌های شیرین و آبدارش مشهور است. پرورش نهالان این نوع میوه در آب و هوای اینجا سازگار می باشد. اینچنین در ناحیه ممنوعگاه دشت جوم جایگیر است که عالم زنده نباتات و حیوانات نادر را حمایت می کند. در ناحیه اینچنین با پرورش زنبوری عسل ساکنان شغل می‌ورزند. در جریان ثبت برنامه ما زنبور پروران را مشغول تردد کاری خویش دریافتیم. ما در زنبور پدر میراث هستیم. اولادان ما همه 3 اکاو دادر 4 اکاو دادر پول همین زنبور را کار میکنیم. 30 اویلا زنبور داریم. مسافر شدیم کارش قیمتره که سبکتر خوبه. بچه ها میگذه گفته با گردن نمیگیره. در موسم ما همین کار مونده اینا اکا اشگام 0 لگ اصل گرفتیم 150 کیلو اینا با چروبود اومدیم. در واقع طبیعت دیدنی، آب و هوای تازه و مساعد، عالم حیوانات و نباتات رنگین اینجا هر یک نفر را مفتون خود می سازد. شغل اساسی ساکنان ناحیه شمس‌الدین شاهین کشاورزی و چارواداری می باشد. اقلیم این منطقه نسبت به دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان نسبتاً سلقین‌تر است. یکی از شغل‌های دیگری که ساکنان اینجا پیوسته به آن مشغول می‌شوند این زنبوری عسل پروری می باشد و البته وابسته به موسم سال از یک منطقه به منطقه دیگر برای شهد جمع‌کنی زنبورها را می‌برند. و این اویله‌های زنبور عسلی که شما می‌بینید چند قبل از منطقه‌های دیگر که در آنجا نسبتاً هوا گرمتر شد برای جمع کردن شهد به اینجا آورده شدند. ولی طوری ما مشاهده کردیم زنبوری عسل پروری نیز کسب عادی نیست. آن مشکلی و دشواری‌های به خود خاص دارد و با گفته متخصص ساحه نیز نه هر کس می‌تواند از عهده زنبوری عسل پروری به خوبی برآید، زیرا هر یک نازکی آن را باید آموخت و از خود کرد. با وجود آنه که اینجا کم و بیش هوا ابرناک است، ابر است، باز یک شمال فورا می‌دارد که کس خود را خوب احساس می‌کند. البته این از همان طبیعت جمهوری تاجیکستان که ما در یک موسم 4 فصل را مشاهده کرده می‌توانیم. باعث شکرگزاری و فرهمندی است که در قطار دیگر ساحه‌های حیاتی کشور که بخش عمده سیاست اجتماعی دولت و در این زمینه سمت افضلیتناک به شمار می رود، در زمان صاحب استقلالی دیگرگونی‌های عظیم به وقوع آمدند. این را می توان در ساخته و به استفاده داده شدن تالار، مرکز و میدان‌های ورزشی جوابگو
ба талаботи замони муосир дар гӯшаву канори кишвар мушоҳида кард. маҷмаъаи варзишии бахтиёри шамс дар маркази ноҳияи Шамсиддин Шоҳин соли 2020 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуда, дар он толор ва майдони муосири варзишӣ мавҷуд мебошад. толори маҷмаъаи мазкур васеъу барҳаво буда, барои бозиҳои футболи хурд, волейбол ва машқу тамрин пешбинӣ шудааст. иншооти мазкур аз ҷониби як тана соҳибкорони ватандӯсти диёр бунёд гардида, барои дӯстдорони варзиш дар ноҳия ҳадя гардидааст. من مدتی 2 ماه می‌باشد که در این تالار ورزشی بختیار شمس مشق و تمرین‌های زیاده می‌کنم. استاد ما فرهاد جمعه‌خان میباشد و تمام نازکی‌های گوشتین را به ما می‌آموزاند و ما می‌خواهیم که در آینده با همه مسابقه‌ها اشتراک نموده پرچم تاجیکستان خود را بلند برداریم. ҳоло дар ин толори варзишӣ дар 3 гурӯҳ 120 нафар наврасону ҷавонон ба таври ройгон бо роҳнамоии мураббиёни бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия машқу тамрин мекунанд. дар баробари писарон имрӯз гулдухтарон низ дар ноҳияи дурдасти Шамсиддини Шоҳин аз имконияти фароҳамшуда дар самти варзиш ба таври васеъ истифода мебаранд ва машқу тамрин мекунанд. ин ҷо гулдухтароне ҳастанд ки ҳатто таи 2 ва ё 3 сол аст ки дар толори варзишии маркази ноҳия ба машқу тамрин машғул ҳастанд. номи шумо? خدایبخشا محبت. من طولی 2 سال می شود که در این تالار مشق و تمرین میکنم. از نمود اونیفاید من زیاده از 3 مسابقه بین شهری رفتم که در یک تا آن جای یکم و در دیگرش جای سوم و در دیگرش جای دوم را اشغال نمودم. саломат бошед. вақте ки дар мусобиқаҳо шумо иштирок мекунед, чӣ ҳиссиёт доред? чун як духтаре ки аз як ноҳияи дурдаст дар пойтахт ва ё дар дигар минтақаҳои кишвар меравад, дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳурӣ иштирок мекунад. он ҷо чӣ гуна эҳсос мекунед худро? اولین بار رفته بودم کم کم ترس و هراس داشتم و با همراهی رقیبم برآمدم. من با رقیبم غالب برآمدم. саломат бошед. яъне шумо пирӯз омадед. вақте ки шумо ба тамрин машғул мешавед, худро чӣ гуна эҳсос мекунед? وقتی که من به تمرین مشغول می شوم خود را خوشحال و یگان ترس و هراس ندارم. аллакай дар ин 2 соле ки шумо машқу тамрин мекунед, тарсу ҳарос аз шумо гум шуд. саломат бошед. офарин. чӣ гуфтанӣ доред ба ҳамсолони худатон шумо? من به همسالانم گفتنی دارم که ورزش یعنی گروی سلامتی است. هر کسی که ورزش کند سالم و برده می شود. саломат бошед. номи шумо? одинаева Марьям. чанд вақт боз шумо машқу тамрин мекунед? من 3 ماه شد که در این تالار ورزشی مشق و تمرین میکنم. чун шумо аллакай на оғоз кардед машқу тамринро, душвор нест барои шумо? نه به من دشوار نیست چون که استادم به من نمودهای ورزش یونیفاید را یاد داده است. офарин. чӣ нақшаҳо доред? мехоҳед ки берун аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дар дигар мусобиқаҳо иштирок кунед? بله من میخواهم که تمرین های زیاد انجام نموده در مسابقه های جمهوری تاجیکستان اشتراک نمایم. ман барои шумо бурдборӣ хоҳонам ва бовар дорам ки агар чунин машқу тамринҳои пайдарҳами шумо бошад, метавонед ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва ҳатто берун аз кишвар парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардоред. офарин ба шумо. саломат бошед. дар толори мазкур дӯстдорони варзиш аз намудҳои гӯштини миллӣ ва муҳорибаҳои омехта тамрин намуда, нозукиҳои намудҳои варзишро аз устодон меомӯзанд. наврасон аз он хушҳол мебошанд ки дар деҳаи онҳо чунин толори варзишӣ вуҷуд дорад ва онҳо пайваста ба машқу тамрин машғул мешаванд. طول
تولی 2 سال می شود که در مجموعه ورزشی با مشق و تمرین مشغول هستم. من در 2 مسابقه اونیفاید اشتراک کرده سزاوار جای دوم گردیدم. ما شکرانه از آن میکنیم که در ناحیه دوردست ما چنین تالار ورزشی وجود دارد و ما مشق و تمرین مشغول میشویم. тавре ки пешвои миллат иброз доштанд, варзиш аз як тараф маънои нерӯмандию солимӣ, бардамию дарозумрӣ бошад, аз тарафи дигар шарафи баланди ба ҷаҳониён, муаррифӣ кардани ватан, омили таҳкими сулҳу дӯстӣ мебошад. аз ин рӯ насли наврас ва ҷавони моро лозим аст ки аз шароити мавҷуда ба таври васеъ истифода баранд. зебогӣ доноӣ ва тавоноӣ аз варзиш аст. бо шарофати соҳиби истиқлолӣ мамлакат имрӯз дар гӯшаву канори кишвар майдончаҳои гуногуни варзишӣ сохта ва ба истифода дода шуданд. аз ҷумла дар ноҳияи дурдасти Шамсиддини Шоҳин бар рушди футбол таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. дар паҳлӯи боғи марказии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин майдончаи муосири футбол сохта шудааст ки дӯстдорони футбол ҳар бегоҳ мусобиқаҳоро байни дастаҳои кӯчаву маҳалла, ташкилоту идораҳо ба роҳ мемонанд. طی چند سالی اخیر در ناحیه ما چنین میدانچه‌ها ساخته شده‌اند. ما شکر از آن میکنیم و در این میدانچه‌ها مشق میکنیم. دسته ناحیه ما در مسابقه دوم جمهوری اشتراک نموده، دسته تیره سزاوار جای دوم گشتند و ما امنیت داریم که جایگزینی آنها شده در مسابقه ها اشتراک نموده. саҳми толору майдончаҳои варзишӣ дар инкишофи тарзи ҳаёти солим дар байни аҳолӣ арзишманд буда, дар рушди тарбияи ҷисмонии мамлакат қадами устувор мегузорад. шомгоҳон намои умумии маркази ноҳия хеле зебо ба чашм мерасад. чароғҳои гуногуни равшанидиҳанда ба ҳусни он зебогии дигареро зам мекунад. сокинони ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддин Шоҳин имрӯз шукргузор аз фазои осудаи диёр ва истиқлоли давлатӣ буда, шомгоҳон дар боғи марказии ноҳия киёнро парчам ва нишони давлатӣ оро медиҳад, то дербоз сайру гашт мекунанд. ма самари истиқлоли давлатист ки имрӯз дар дурдасттарин гӯшаву канори ҷумҳурӣ шароити мусоиди истироҳату фароғат барои сокинон фароҳам гаштааст.